Vrijeme da mi ne pozdrave. Šuti više ne ti mati. Sada još što se zadihva der. Evo kao što vidite, ovo smo je dojke, ova ima karcinom. Malo narasla. Stani tu. Hoće neki ljude pozdravi. Prvo ide za Senida Senka Telalović, Alen Islamović, idemo dalje stan. Tarik Begunić, Mohamed Švabo Nukić, Kemal Karalić, Darko Bogičević, da mi je Švabo to, Arnala Memišević, Mahmud Timširović, Josip Kečenko, Novedin Islamović, Memica Asić, Mateo Kovačević, Zoran Ilić, Ismar Bolić, Eldar Galić, Kenan Ramonel, Adis Mudarizović, Silvio Otac Suljić, Muhammed sam pozdravio, Kena Fazlić, Džena Antalović, ajde idi dole, jebem ti. Dok sam još? Džena Antalović, Miloš Mikaš Vulin, Eldar Bambur, Dino Rozetmi, Nemanja Vučetić, Edin Mustafić, Džosin Labud, Jasko Veličanstveni, Harse Habović, Alen Pejić, učite na njegov kanal, ima dosta korisnih stvari, ostavit ću vam link. Nerko Smajlović, Sandra Ivković, mi nikad snim to na intervju preko Skype-a za novine.
Medin Zukanović, Anes Gacan. Eto, tu je bilo to da snadim jeli ovaj degi. Hajde, jebem ti moga. Dokle sam došao? Mirko, Hanes, Alen Islamović sam pozdravio. Dalibor Dača Stević. Čuvaj se, marš tetovaž, sad nemoj da bi zaboravio, jer znam da hoćeš. Da najavim, oznojila sam se malo, da najavim da ću snimat 7 vrsta parodija, mislim 7 različitih pjesmi od Adla, Laku noć. Znači, eto sam da najavim i eto nisam danas nešto raspoložen bio da snimam. Zašto ljubav nije kao što je prije bila, umoran sam malo, ajde eto, da snimim šta. Eto, pozdrav svima, čao.